ni inkuru y'amateka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagize ati nakiriye Perezida Kagame ku meza mu rwego rwo kwishimira isabukuru ya Muhoozi Kainerugaba. Ndashima Perezida Kagame kuba yarakiriye neza ubutumire bwa Lieutenant General Muhoozi ndetse akagenderera Uganda nyuma y'imyaka myinshi ataza muri iki gihugu. Ni inkuru rero yakomeje kwandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye, igarukaho kandi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abasesenguzi barayisesengura nyuma y'igihe kinini Perezida w'u Rwanda Paul Kagame adakandagira ku butaka bwa Uganda. Ubu rero yagezeyo, ndetse ni n'inkuru ikomeje kwishimirwa na benshi. Perezida Paul Kagame rero na mugenzi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bagaragaje ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke cyazahaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke, hakeneye gukorera hamwe nk'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, ndetse n'ibiganiro bizahuza abatavuga rumwe muri icyo gihugu. Iyi rero ni ingingo nyamukuru yagarutsweho mu biganiro Perezida Kagame yagiranye na Museveni ubwo yari yitabiriye ibirori by'isabukuru y'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Ni ibirori byabereye muri Perezidansi ya Uganda i Entebbe. Mbere y'ibirori ariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yagiranye ibiganiro na mugenzi we bibanze ku kibazo cy'umutekano n'amahoro mu karere ndetse n'ubutwererane hagati y'u Rwanda na Uganda. Ibiganiro benshi bakomeje kwibaza cyane bati niki kiva mu biganiro Perezida wa Uganda agirana na Perezida w'u Rwanda. Ku bijyanye n'akarere, Perezida Museveni na Perezida Kagame baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na gahunda yo kohereza y'ingabo zihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Museveni yavuze ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano muri RDC gikemuke hakenewe ko ibihugu byo muri uyu muryango bitahiriza umugozi umwe. Mu magambo we yagize ati kuri iyi nshuro tugomba kwibanda ku gukorera hamwe kubera ko aba bantu barahuritse bishoboka. Nabwiye Perezida Kenyatta ko nidukorera hamwe nk'akarere RDC ishobora kuba nka Sudani tudakoreye hamwe. Perezida Kagame we yavuze ko kugira ngo ibibazo byo muri DRC bikemuke hakeneye ibiganiro bizahuriza hamwe inzego zose ibireba n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu hagamijwe kurandura burundu iki kibazo cy'umutekano muke. Perezida Kagame ati birakwiye, bakwiye kuganira nta n'umwe basize inyuma. Ni ibiganiro bibaye nyuma y'uko abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basabye imitwe yitwaje intwaro yose yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira intwaro hasi, bitabaye ibyo bikagabwaho ibitero n'ingabo z'akarere kose. N'imyanzuro kandi y'inama yakoranye ku wa kane ushize yitabiriwe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya unayoboye EAC, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa DRC, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Yoweri Museveni wa Uganda. Perezida Kagame icyo gihe yahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta. Imyanzuro y'inama igaragaza ko hafashwe ibyemezo mu buryo bubiri burimo ubwa politiki n'ubwa gisirikare. Mu bijyanye na politiki, imyanzuro iragira iti inama yemeje ko urugendo rwa politiki rutangizwa ruyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya kugira ngo ruherekeze ibiganiro bizakorwa hagati ya RDC n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu. Uretse ibyemejwe ku ruhande rwa politiki, hanafashwe imyanzuro ya gisirikare. Imyanzuro ikomeza igira iti hashingiwe ku byemeranyijweho nyuma y'inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu bijyanye no kwihutisha ishyirwaho ry'umutwe w'akarere wafasha mu gukumira aho bibaye ngombwa kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro. Iyi nama yemeje ishyirwa mu bikorwa ryihuse ry'uwo mutwe. Hemejwe ko igenamigambi rijyanye n'uwo mutwe rihita ritangira mu biganiro by'inzego zose bireba zo mu karere. Imyanzuro y'iyo nama inagaragaza ko kugira ngo ibyemejwe mu buryo bwa politiki na gisirikare bishoboke, aba bayobozi bashyizeho amabwiriza ajyanye n'ibyo biganiro. Bati imitwe yitwaje intwaro yose yo muri RDC igomba kwitabira nta kabuza ibiganiro bya politiki kugira ngo igaragaze ibyo irwanira. Bitabaye ibyo, imitwe yitwaje intwaro yose ikomoka muri Kongo izafatwa nk'ikibazo itangire kurwanywa mu buryo bwa gisirikare. Imitwe ikomoka muri Kongo irimo nka Nyatura, Mayimayi nayo igenda yigabanyamo amoko menshi, ndetse na Rayira, Mutomboki n'indi myinshi. Imitwe ituruka mu mahanga nayo yafatiwe ibyemezo. Ni ukuvuga nka FDLR yashinzwe n'Abanyarwanda biganjemo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Allied Democratic Force cyangwa se ADF na Road Resistance Army ikomoka muri Uganda, ndetse na The National Liberation Forces yitwa
FNL ikomoka mu gihugu cy'u Burundi. Inama yakomeje igira iti imitwe yose ikomoka mu mahanga igomba gushyira intwaro hasi ndetse igasubira nta kabuza mu bihugu ikomokamo, bitabaye ibyo iyo mitwe izafatwa nk'ikibazo irwanywe kandi mu buryo bwa gisirikare n'akarere kose. Hemejwe ko ishyirwaho ry'ingabo z'akarere zishinzwe kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro rihita rishyirwa mu bikorwa riyobowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bindi byagarutsweho ku biganiro Museveni yajyanye na Perezida Paul Kagame, yamushimiye kongera kugira uruzinduko muri Uganda. Ati nyuma y'ibi biganiro Perezida Paul Kagame yitabiriye ibyo birori nyirizina, Museveni yamushimiye kuba yaremeye ubutumire bw'umuhungu we kongera kugenderera Uganda nyuma y'igihe. Ati nakiriye Perezida Paul Kagame ku meza mu rwego rwo kwishimira isabukuru ya Muhoozi Kainerugaba. Ndashimira Perezida Paul Kagame kuba yanakiriye neza ubutumire bwa Lieutenant General Muhoozi ndetse akagendera Uganda nyuma y'imyaka myinshi ataza hano. Perezida Kagame yaherukaga mu gihugu cya Uganda ku ya 25 Werurwe 2018 ubwo yagiranaga na Perezida Museveni ku biganiro ku bibazo by'umwuka mubi wari umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Uwo mubano watumye u Rwanda rufunga umupaka wa Gatuna ndetse rugira inama abaturage barwo yo kudasubira mu gihugu cya Uganda kugeza igihe icyo gihugu gikemuriye ibibazo byatumaga bahohoterwa n'inzego z'umutekano. Perezida Kagame yongeye kugirira uruzinduko muri Uganda mu gihe hari ibimenyetso bitanga ariko icyizere cy'uko umubano w'ibihugu byombi ushobora kugenda wongera kuba mwiza. Ni nyuma y'ibiganiro bitandukanye Perezida Kagame yagiye agirana na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ndetse akamwizeza gukemura bimwe mu birego u Rwanda rwashinjaga Uganda birimo guhohotera abanyarwanda no gushyigikira abagamije kurugirira nabi. Muhoozi aherutse gutangaza ko mu biganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame yamwijeje ko abayobozi bo mu nzego z'umutekano za Uganda barwanya u Rwanda bidashoboka ko bagomba ku kazi kabo. Ati umunsi wa mbere mpura na marume mu mezi 3 ashize namwemereye ibintu byinshi. Icya mbere nuko nk'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka UPDF ingabo zanjye zitagomba gutera u Rwanda. Icya kabiri nta muyobozi mu rwego rw'umutekano rwa Uganda urwanya u Rwanda uzaguma ku kazi ke n'ibindi bigenda biza. Muhoozi amaze gusura u Rwanda inshuro 2 kuva uyu mwaka watangira. Ku nshuro ya mbere yahageze ku ya 22 Mutarama 2022 anahava uwo munsi. Icyo gihe ariko byavuzwe ko yari hazanye ubutumwa bwa se ariwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Ingendo za Muhoozi Kigali mu minsi ishize zasize zitanze icyizere ku bazaza b'umubano w'ibihugu byombi kuko Uganda yiyemeje gukemura bimwe mu bibazo u Rwanda rwasabaga birubangamiye, narwo rwemera kongera gufungura umupaka wa Gatuna unyuraho ibicuruzwa byinshi byaba ibivuye muri Uganda no ku cyambu cya Mombasa bijya mu Rwanda n'ibiva mu Rwanda bijya muri icyo cyerekezo. Ndabashimiye, reka mbifurize kugubwa neza, ukande kuri subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru meza n'ibiganiro bitandukanye bitazajya bigushika. Bye bye.